Kador barsnong umdan pelun, haka arpulai tarik risau arhajar arpuwei, kalapli perdaya ke AK Maulong Memorial Football Knockout Tournament arhajar arpuwei, ya kabalapli da kabapenher lama, dau Dr. CKJ Warjri, BDO ka Bhoirambong CNRD Block kumu kongsan, haka jindon rengkat lang jong ka Dr. B Merbo, kum ka sembut kongsan, haka tay ka sengi, lai don rengkat ru uba MD SIM, kum unong mikmat nakaliang uba George Bilingdo MLA ka Umroy constituency hakatay ka sengi la senran lang do ba isnay hing presiden ka Tulba ba CL Masharing harengkat bat kiwei ki riurang ba ka Umroy constituency lembar ka jing senran lang jong ki rang ba snong ka umdan umsait pra iba pi kurba bat irang ba snong umdan arka iba SS Malay. Lasdang ia ka tournament da ka jingil akai ki kentei hakaba ka senrop lang sport club kala job da argo lanot persha ya ka sport club na kaliang ki senrang ka maupri sport club kala job sangol la ka wei persha ya ka mautei haka jinge khun ka sauriang sport club persha ya ka sai pra bi sport club kala long ka jinge khun ka baya khai bar haka jinge shot tie breaker ka sauriang sport club kala job persha ya ka sai pra bi bar haka jinge lekai ka bakhadu hapdang ka jayau pedang sport club persha ka Soraman sport club bar haka tei ka jinge khun laira jingjob da ka Soraman sport club da san gol la ka wei haba phai jang ni ka benta jong ni ka jinge lang ni ka si adien bagi nang ilam jong darbar dan plug jiwan bagi awan yo play ni ka lead ikim football tournament kinjat ala kali ki ba le la dan kam yanga le da so hok ban dan kam ya unang mikmat hi bolong kun jang ulit iki molong lagi abaw to ka benta ka jang ita ka sawan hadin dai nga sukumen ba ya hinga kan ko buram ba kubalang hi magiyo ban play kan ka tournament ama pai sa ka jingkem jong ni orang ba angan tel sindiat nga sutu ba kum play kinya hi da kan Islam nomor bangal ngali play hi da dan bakal Islam mang tu nga khan isi te ngalam kan Islam hi nga sutu ni la kalbala pelikot te tamba kum mencuban ya ka jingya ka thong jong ni ka tournament yak hama phai sa ka jingkem jong ni riu rong wa jong ni ka than umroi hi pura kawai ni tap ta kam sim da ka jisongo haban ong no live hot league islam ka ya southern dalong u local MLA jong ni ka than par kum ju ni sotu lolong minister lolong speaker par lolong tau chief minister ba nyo jo ka state jong ni akwa IP tip kita baro par kumbang ni rekhi ka jing lai lo jing nyo pesan sedam mentah kaji ya nanti jengi ni sotu ba yuni orang baru la khasi sedam chua kata kaji la ilut mat kumta kumala o manel apun soingi ba how arhajar pra hadin bulo kumu MLA hakati pang ngapet lesi oblay la ibet un kriya no yu nrei la ong ba hata kapor how ni unai khatratrik da baklanga Oktober ula oblay la wan chano yu mat ni hakani kapor gidan ta afu atrik mat komunit ni mat kunma kata ating klak no jingi na sa patay ama pai sa kamati ka jingi ka mulai paso mune i ba hamni tang ni den mula mune dai hani ka umray consultancy bar oi i ka jing trei borba jingi mon ra ka development nam tahi ka consultancy bar oi